Тубыш шилес вырне тагак тюзещи. Расширещины хавардаган предприятизень хали жыба шак нашкаллары дуру. Ку палах шыгыр хакне девиден гюрей. Чывашстат кадарды візімдірых кыжал ыраштада тулы шынығызен пежерни сагры процент чухры хакланны. Уйрма хиртне иге уюхры хаксем хавар тюсне. Сылдаве менретада чываш ен правительстве менбе пулышма бұлдарать тепрінрех Екатерина Фомина сюжетенже. Мадан хибзаштарсан хаксем пардак юсреш. Нумаях марда, но туйнать. Хальмень хак потуянадыр шакыр калабар. Ширимсиже водор денга. Икконда брилеп, шурли, хури шамбек то хури, то шурли летеп. Хакизе мылли ширтмаши. Хакизе не пахмасных шандах. Мылли шиеске чавна летеп. Игерас келет шагар икуння. Иргинья Натальясан ошо шагар изе келет. Шамбада халық чупса бырат денебек. Тайран кандырлакшын тебір ейсіз келеші. Коллег бежек салан забырать, кашни гунах судын забырать. Тивиштер зақтырап бір қалықсын. Шак, илашки вақытра хаксем улжынне дуйнати сесенеде? Сесенет, пиде сесенет. Ну, халық қалашашы, шағыр жіне ешмар, үтті продукция зөмжіне. Абачимиш туянма илашки вақытра ұқшайытларақ тағаклама бұшланыне бұрдедені бегех палырдашы. Шағырға кешулелех кармашать. Шакнатыр бултухышы кышал пачык пулны бесылдавлашы. Нумай регионды шырышченне тибе шандал каптратря. Шавшу трач ваш енеде. Республика регужалық сем келеде пилік шыршитмелді ғырпеншуры тонна цештыры бұқсағуна. Кубальдыр кенчен вадаршычы ытла процент сағалрақ. Шыршыв шайынче ларудыру шавна шкалах. Шавнамай тыры кышал хакра. Анагура шаны хагеде вырындадымаш. Чуваш хлебопродукт предприятия Ердюжи Юрий Степанов палартнадарах, она пер шайраты цабымашы малмар. Кашни гунах типчезе драпаршак шаны хагезене. Перенде ыты республика Замбе областью беданлаштазан ширимбус, вадрбус, юниряхе барнады цадрапар, хам щегрб жереген завод цене бір ширим 2 деньги де вадрбуспа. Задат бар. Шавақатрах республика тулашне ширим биліктен де алып успа. Шынығын хын тагаге ширим 2 деньги де сагрвоны бус. Бір күнда инде хамарын шығырып жереген завод сене алып бус инде шак хақлығын жен тада юнирек барапыр. Шыны хаге үссе бурзан, и бір шақырхатне үстермезір чытса тараймас бір. Шағымбата правительство міле полужу, панинченде келет полужу, инде бір паллах, чтобы шынық таваган элеватора ушмаш зенет бір, чтобы везем шынық хакне, аны счерчузе. Шынық хаге үсмезен, шақырхаге де шақ хакпа, тұтса тама вғыттық пуле. А шынықхаль самая хакланчы? Самая хакланчы шак вғытрашеваны хаге, август по сентябрь хушинче, иге деньги де сагарваны бус есірі. Шағынбата әнде 5 евро бере, паянхекун, ишлеме шағынбек хаксымбе. Шыны хавырдаган земде, шогырбы жереген земде патшалық терев күрессе шанашы. Евр вғытра субсидия уйырзан вырынла булечі дейші. Хызен шуғышне сыневезене везем республика бушлыхне Олег Николаев апылдерчеш. Правительство жүрденче ертнен канашлура тыры тербелегензен тагагезене саплаштарма ешінчеш. Шагы жаны хакне пыржайры дыцыды мамай баре. Шакна вали манчухлюк шагерлене шивых вахытрадатсы бареш, бюджеда улжын уземгердеш. Ялхужалық министерствене Олег Николаев твада енле кележу проектне хадерлеме хушре. Шыгыран хакландыр дезен, пайын шынықтываган предприятие зененде субсидий барза, шынық хакне фиксировать уза. Шамбегенде хлебозавод сенбе шыгыр, мле хакпа магазин зене судасыне и магазин зенче мле хакпа судасыне. Вот шаг соглашение албуза прда и шугдалық вежечень вара перен тек шыгыр хакланмас. Енченде тыры хакланас пузан, дебір шаг патшалық положение калыбышне кышт үстереп бір. Туллы нельзен, юра шыгыры берін адылжидырген жерегензен хушенче чивне зенче бері, пәррем жеккемеш пұра пәрребір. Кыжал тыры хворт хакланза гайнымай, адылжидырген тулы шаны кечит меніне күранде айкинже незегілеп бір айкинжен тебір Саратов облачынже незегілме или Самарырын шул женегіне бір піргел пүшіне тебір иктенге дагап бір шамбада шағыр хақларақ бұл шамбанде пока кышт хақларақ бұл шичімір сакырмыш вырында бұра бір адылжид регионизм хушинже шедес вақытра жак субсидийне банықшын шығыр бара тада үтіземедан ашлардан бірін юнерек болады. Чувашингаларым вали Екатерина Фомина, Виктор Степанов.